utim boss mi ke mo kong era yenga. Boss mi utim era yenga. Makaron ki logo ki nye. Inone luming mo ken gitamani kono ki luo ko nyinga ya. Tamani kono ki luo nyinga madong diet tutwalong ya. Utim boss mi utim mo kong era yemo dong nga kong ma chel. Pigi logo wa ki nye. En boss mi utim medong pigi logo wa ki nye. So uno ming mo no tika nyabi umete. This time ana tika operation, tika timu operation. This time ana tika timu operation. Take weko ana magi. Take weko ana magi ipingo. Ti jalu mo tie yiru wia i WhatsApp. Tie yiru wia i Facebook. Kono no nama na nini pangeo. Nyiri ina tika timu operation dagabi mako. This time wubi nyang an maberida. Munu tamani boss mi utim morong. Dan chal boss mi utim don piki miwa iratam. Beron piki lokwa ki nye social media. Kung ana tika tele ki boss mi utim. Kano in dana ma witiyu. Boss mi utim niyamo tiyema boss mi utim. Do loge kum an. Niyamo tiyema boss mi utim do tiyemo loge kum an. Ma ini biyon ki ding wi. Ya biyon ka chiyako an ya bito atura. Ka Amerika ming ana bito atura. Ini ngeo an maberida. Ini ngeo an. Ini vor an. In pe kelu mingi bor ando. In pe ngeo ando. So wek gini ini iet ando. Ana ngeo ngoma ana tika timene do. So kawa boss mi go team. Ka tie ka chero. Boss mi go team tie macharo. Boss mi go team tie macharo. President advisor. Mami tam bola diet lobo. Manyer ka boss mi go team no tie ka mi tam ka chero ka mi tam bola diet lobo. Umero mi tam ke kando. Mabedu ke kando. Kir machar an ko berchan an tika mi tam ke boss mi go team. Unyo tika loko mugo. Mano pebejo mano en tika timune. Unyo mugo mabejo mano en tika timune. So no ana timo bal. Gini ana ni boss mi go team petwa timune bola diet lobo. So ka ana tika loka man unu tamani an kono ana ming mo. This time ana tika timo operation. Ka iberi ken ikru ken jo ma ana be marge. Chilo menga mo kene ya ge bien ka confusing ana ni ge bien ka fora ni abi to atore to mano be pa nge tiene abi to la bon bala ini nge anja ini nge bad news ne ana ba won ka won tika watching an e TikTok yo joman magi char kine ana an TikTok gine ana posting je mugo mano tika tim mano nyurni an pa dan ma data like je mugo like comedy gi gitamni an ma ti simple mo kenyu gitamni an abien America vim by YouTube an na pa but this time atika timu person perikin jo ma an atika timu person kum gini ibi niang ma berida ibi niang kwela tien la cho ngun no to this time ini bi ngut an atika wani unu wek jo na wek an kemike ngoma an atika timne this time we niang ni an awin jomo kene go ani ana tika poro poya nyo anu wi tika bale dobo nyang ni anu wi tika bale winyo bo nyang ni anu wi tika bale kono ni ana tika lweni kum boss mi go team no boss mi go team ko beri cha tika loge yeni ngo boss mi go team cha tika loge yeni ngo ma ini kwero munyi ya ibien ka ini ngeo an ma berida ya ibien ka for an ini ngew an ana mar boss mi gutima mara nanwe ana mar honorable boss mi gutima mara so pe bien ka kwa ngunyi bora pe bien ka kwa ngunyi bora pen this time abi baru wi ano person ma ana tika timne anyway abi tika timne dong ya dara ngwan pie marong ana mahogi ma ana tika funu gi level ma meta pen gu chao balo nyia we TikTok gu chao balo nyia we Facebook atika fono gi marwata yin ben ka emer beri crew ken jo ma ana bi fono gi ni chi mete chi bin yanga ma ana beru pa ekel mingi bora ana bi foni aka bad man Mr. Bad News
abi fuonyi atye ka timo operation